Shangbeka sang pamram. Deni talun chilam shanshar sang rio lepat mishar wawe kago dongtana. Shanshar sang ti pewe Saint Raymond of Benefort or lepat mishar sang talun chilam milonge. Dominican shrung shu mado or shur shu nambat shimgu wagui Saint Raymond na. Tiking ti yachkin sepwa nang spring mountain. Panya muta. Magamredin kuti rapta kini kalyanga. Ang na pasi alwe ti guina. Ang asak ni se nang kini Barcelona muta alwe netsun pasi sungta shungut shu sura ti pe guyangi. Ang asak shim se nang ta na shungam radio kanan lo tera aji pasi sanchinang pulo na mu sang pungyangi. Saint Raymond na alu atanri siwe tishamre sangri ka tubum dabang shiwe nang tishaza shonat sengwe ti guiwe rat. Tikinia ti sedgu nang ta na Barcelona muta ayang ro shu strado peo the zum shu banli dengja sang atoshi lunya nga ashim na le rai me phang na Dominican mado sang kongami na yuda the siri nan awang shilam dang ta taza dakang shi rai tungrung we asang ri kha muslim ri o warta kini phugam sung ri changlun lam chara nang sing na Chuchang we gerai ang me mado sang ke Saint Vida Nelesco nang mungushi na popang yanga Saint Raymond na ang take ni kanan lodra le ka bok phwa bok sang ke aru yanga Trapin ko kampe take ni tishamre asang ri kha dang aram ta dabang alu lam sang ke ritni ma yanga we ye Edi dikinia shimse shat nang ta na Saint Raymond sang Dominican shru shu mado o number shimgu wa ge shu aya sang takam yanga Ang take ni plase chuchang we benlita nelapsi na daza shira we nang sandang darari sandang daza shilam lega karuri ta shongshi na sandaza shira we dangri sungutu yanga Saint Raymond na ango lapat shi ni hu sha great ta atu we ri sang agamwe spring mongdan ta alwe muslim ri net awang shilam dangri ta daza dakang shi yangi pege ye Saint Raymond na ango asak tiya nang gomwe edi dikinia shingat sepwa nang ta lapat pe yangi sangka ta shinang we pe me nam chang shang be ka sang o a